DVC ni nan kot kanin tlai na June nukul le ni thum thong pang karak chimlai COVID-19 zot nak in minung paruk anthi chang nak falam kho chu June nukul le ni thum thok in ni som thum tiang falam kho kri fa bu ki fon ni lockdown si tia anthan COVID-19 a chon mi fak ngain an karnak falam kho si ina minung som sri leng thlop leo an si June thlat chunga COVID-19 zot nak a chon mi minung zal kul lakwa an se COVID-19 irun ven nak tlang ren 22 phu thar zong ser asi khwami le biak nak le ren 22 na he ibomin COVID-19 irun ven nak to ase June nikul le ni zonga falam khwami pakhat COVID-19 zot nak in anun nak aliam thani June nikul le ni thum tianga minung produk nun nak aliam chang falam peng a COVID-19 zot nak in minung paret nun nak aliam chang anun nak aliam mi chung a kum som nga chung upa paruk an se pastor pani anitel chun minau kum kul kum sri pakhat le kum kul kum nga pakhat zong anitel tia kan thai COVID-19 zot nak in athimi an umnak hakha khwazonga Hakha Christian Minister Fellowship tolrel nak in June nikul le ni le June nikul le ni thuma khwami chung in COVID-19 zot nak ngai lo chak nak to asi June nikul le ni a chak mi minung somli le paret chunga minung hlei ni COVID-19 zot nak ani chon June nikul le ni thum COVID-19 zot nak ngai lo chak naka minung som nga leng ani chek thani zot nak a chon mi mu an selo dia thong kan thai COVID-19 zot nak a chon mi fak ngayin akar venak kalemiu tahan COVID-19 irun ven nak cha a Chinland FC founder Bishop Dr. CK Naudshumle Chinland FC President NC Tham Chathang Chungkarni June nikul le ni thuma COVID-19 irun ven nak thilri bom nak anpek bom nak pek mi thilri na chu oxygen concentrator pani PPE angki zun zakat COVID-19 antigen test kit pole COVID-19 irun ven nak thilri dang an se June kha thokka rongzonga chikha khwa COVID-19 irun ven nak cha a mei se le oxygen concentrator zong bom nak an dak pek changna Bishop Dr. CK Naudshumle NC Tham Chathang hi ramchung hartong na ralzam na mi harsa na adam lomi le zatlang chol chang nak phun kip a bom nak apeton min si tia kan thai CDF mindat le ral kap kar a ka dok nak fak ngai in nak le ral zam tampi an nak mindat khwanu khwa pa le ral kap chu June ni hle ret in ton nak an nge e June nikul le ni thuma lungtlin mi panga becha nak an tua khwanu khwa pa le ral kap kar a lungtlin mi na chu pakhat nak hi ton nak chu mindat peng di lak a huap lai i mindat peng chung pe le nak lam le khopi chung a meithal ikenin nga chek le ka nak tua loading Pani nak chawza ren tuan nak na no loading nek loading tler khon nak to loading le CDM alut mi na sham in ren lu tar loading pathum nak khwami tler khon loading le kapni lungtlin nak arok khomi to ser nak to loading adik lomi thongpang tha loading chun CDF min dat le khwa uk nak phuni ngei mi online chamai chu kanma lawni tonvo lak ding pumpak chatha mi konga tonvo kan ngei lai lo palinak chawthu mindat matupi lam azul mi na nanho nak pek loading le panganak bom nak thilri aphor mi moto long lu nak nol pekin bom nak aphor mi moto pawni tonvo pek mi na sina thongthan ding an se hi kapni ton nak he CDF mindat le ral kap ton nak selawin mindat khwanu khwapani an karlaka chai mai nak to biak bia si tia CDF mindat ni chathan an rak chwa chang tia kan thai Memaram ro nak petu da Aung San Suu Kyi President U Win Min le Nepiro Sipin Committee Chairman Dr. Miu Aung Chu June nikul le ni a bachai zung chwa pi an se upadi changzanga le panga bi rampi lim hang zortar nak sul phunin taza choi tu nani te an chwa pi mi chu sini nani an non kapni sini nani bachai tu sina an chimmi velte chu tonnol bachai nia chwa pi than asalai bachai tu ni chankar lak chung cha bicha nak zong atwa lai sulphun panga in da Aung San Suu Kyi chu ne pirwa taza choi se ni zale ni somre chunga becha nak to timasi dia BBC ni atel
Jun Nikullanin hi atwa mi Dakung University kumcheu chami puaya Shanghai run sangak chia thongkhat lukni chamin puai antwa tia Shanghai run phukom ni than Rakap ukna council ni meitha thok in Shanghai run pol honter na e Sangak chia atam deu chu rakap dokal nak a anitel chan tlingin Shanghai run akai mi minung thongkhat luklong anse kumdanga chun Dakung University a Sangak chia thonglukluk ansiton Khali a voikhat to ton mi chami poizong rakap ni uknak alak nuin thlani a voikhat tin chami poi antwa Dakung University a renton tu minung zanga le somnga tlukzong CDM anlu tia BBC ni atel kaya ramkul ka daw nak a PKPF le khwami minung somsri le pakhat nun nak aliam chang tia PKPF ni athan hi chazin langtar mi chunga awang zai man lawin tha atong mi zong anitali ngakcha pathum zong anitel dimusu khwa I anun nak aliam mi hi minung somli le pasri anse I atambik anse chun loiko a minung thlairat mube a minung pali Pekong a minung pakhat le bolakhe a pakhat anse PKPF le rakap ka daw nak chu chanze mazat chung adai chang na in dimusu khwa ni chwa label te chu thinphang dir hun asri tia PKPF ni chathan chwa mi chunga annaktar kya ramkul lesson kul ramria ral zam minung singkhatluk an tia BBC ni atel DVB Chief Editor UHN92 Committee of Protect Journalists CPJ ni 2021 International Press Freedom Award valai chung thong than zalan nak laksong ampek UHN9 hi thongkhat zakwa som kwala pani kum a DVB adir tu chungzonga atelve mi se Norway ram uslu khwa a rambun mi se kumthong ni lakum hlai ni thok in ram chung a lut in thongpang athan tu thongthat nak lian pakhat ase February ni khat me maram uknak lak asi nuwa rakap ni thongthat nak aphi mi zong ase ram chung thongla tu cheu khat zong taza choi antong laksong achau tu UHN9 ni hi laksong ka chau mi hi ni zan nai tea kan thong la tu minung pathum kumthum chiao thong thlag ding in bacha nak atong mi na anjaka a ka chau mi laksong asi ti in online chmaya atar rakap uknak dokal ruang a tlai atong mi minau chungin minau zaruk leng chu walfrang ansi tia rakap ni taza anchoi na rakap ni thongfiat nak to chan kip a minau tlai mi na anman thak pol chu projector in anlak tar langbang rakap ni thongthat nak atwa mia meidwa mi minung somli le pakwa mi athat mi minau somruk le pakhat phunglut lo siam atlai mi minau zahni le soma le paruk le puake nak chua tar mi minau minung zahni le somsi le pani andi lak minau zaruk le som thum le pariat chu siam zema zathe kan tlai na tia anlak tar minau tate ralfang ansi tia anti mi na hi ro a lunga fak to Rakap ni man thak an man mi zong hili lang te si tia klei atong mi chung khar na ni an chim uknak la tu rakap ni CRPH le NUG chau za chu PDF asar tu an se ral rang sining an chon piak na tia an than na in minau na hi ral rang an selo hum him tu le rung veng tu angai lo mi from mi aveng tu an si tia NUG hum him nak le runven nak le Union Minister U Yimun ni achimve ramkhel thongtlan ha kong kaw to rel tu phu AAPP ni chazin an lak ninga rakap ni June ni kulini khatianga minung thonga leng an tlai chang na e rammi zarit le somsri le nun nak aliam chang tia an than asina in tuluk shambun thongthat nak pakhat asimi Phoenix he min online interview to nak to chun mi online ni athi mi minung zathum luklong ansi tia achimtin BBC ni atel Ivial hin thongpang that mi kan ngol lai nandi lakchunga lunglop nak tampi kan ngai